enalapuji jihu brulini etanisi idmismi awala keji dargalambo iu tola gedone aimuga drag dula getege mem enachi echopagumi anashidone atikaba kamachi echu eneba edane papum paradisi chicken bomb jangme buni Balijan Government High Secondary School machi alambo ko chi jaga mahon lagane ajothya alambo me I tomi aidone aimuga drug dojimna laibada ahoga enachi aidone atikachi echu elebam nawga bane ayu alambo me aimuga drug ngada lajina ne disime nagamaho Police Department machi tasa deri ne Health Department machi Dr. Gekar loi me bu drugs में इमुंजता एलबा एजिपो अलाजगा बदा ahoga अरुणाचल प्रदेश है आतिपाही आइदोने आतिका अंग्रा आजोया आंबा मा खादगा चातु गने बिहोला हरलिना बा फाइनेंस कमीशन में आमलुतो हाजी नाला ने अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमिटी एपीसीसी में बुनी बिहोला हरलिना बा फाइनेंस कमीशन माची मेंबर आलंबो आतजा Itanagar mane chorga gane memorandum azo hatega bada ahoga Arunachal Pradesh machi kamba done thira buwe ashishana parma ajuwe asinata madone ikisha hatumu apite done buwen jota ethoga chiga amal luto hachina ne APCC me lagane atigachi kamba machi uni done azoya buibine autachi athata karu Aneteoma ethojiga ame peahana ashigada ahoga kajiatika mame mato bogemem buru ehayawe ehama hosu tega jiga jonoma ethojiga ame lutohana ne committee me lagane buru lapage amora adungi mane imubu chipwa peando athutega arundagata lagachi Chief Minister Pema Khamne Deputy Chief Minister Tournament में बुनी ना टाउन डिस्ट्रिक्ट में मेनो छिपगा मदा ahoga Chief Secretary Manish Kumar Gupta atuana echakani में डिस्ट्रिक्ट में अलितोर अगुगा महो NSPC NTPC NIPCO दोने SDBN में आजिगा अरुणाचल प्रदेश में चिप प्रोजेक्ट काचिन बचिपो मीटिंग आखागने चितगा होदा ने Chief Minister में ला होगा ने एचाहो आजिगा एजेंबर हो यू मेगावाट पावर प्रोजेक्ट Ajitano Paho Arunachal Pradesh machi idiawachu toyaga bawda lagachi ihume Tawang district ma melo igai mahom pakuparachi hathumu droga bane apedame international buyer sellers meet akhaga ma khi aidone our district machi angoma Arunachal Himalayan Odyssey trail run thuga ma khi be ongai bawda la hoga Arunachal Pradesh machi zona ahi ajuji pwa athusum bocha education minister PD soname boni itarago mane meeting jinagama PW done education department machi ajanam me giga bada ahoga Arunachal Pradesh atikachi mukeba zona asa ba ahi wadala ne aya program ko mane ali meeting akhaga jida ne minister me la hwane a program chi achahon liba kajin jotega ba athusugala da la hoga A meeting mane zuna mama chi odone kisha arundano kaji khaga aidone ichibu kaji ajita chagawe chipwa atsugala da ne minister ne la hoga chi PM Poshan Shakti Nirman scheme machi hathumu am hai kini point manga % pe ba egao da ne Union Education Ministry machi me la hoga ne aliga bane ameno ajaka anyo manga jo anyo ta huma Mamba khiane mangaru ka piko pau pe ethojiga bawda la hoga central government में आ pau ethoga oda la hoga ne Food Corporation of India FCI ga ne anyo tahla metric ton khiku school mama githanga oda la hoga age bane inu mama exam bakhi ko pau balaochi center में एम ethoga oda la hoga Etanchi itmismi aho alimao dawane ene atuya kaba jipajiga ba